Yes, ndagira ngo ngusuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima. Ni tariki enye z'ukwezi kwa kane 2026 umunsi utazagaruka mu buzima cyangwa se mu mateka yawe, dore ko iyo umwaka urangiye udashobora kuzahagarika kugira ngo ube wawusubiza inyuma. Igihe cyashize ntabwo kigaruka na gatoya, kiba kigiye uburangira cyangwa se ubutazagaruka na gato na gatoya mu buzima bwawe. Ni inkuru itari nziza none ahangaha nkuzaniye i Burera. Umugabo biravuga ko yasanze umugore mu murima akamutera cyangwa se akamwica agahita atoroka. Indi nkuru nuko ibikomoka ku makara, gaze na petrole, ibi byose byamaze kuzamuka ku isoko, byamaze kuzamuka biratumbagira. Hakomeje kwibaza ese uko ibintu bizamuka niko bizongera bigasubira ku biciro byo hasi, cyangwa se ibyazamutse kuri ibi biciro ntibyongera gusubizwa hasi. Muri Senegal haravugwa inkuru yuko minisita w'intebe yamaze gufata umwanzuro yuko nta minisita n'umwe uzongera gukora urugendo ruva muri Senegal rwerekeza ahariho hose. Ingendo zitari ngombwa kuba minisita zamaze gukurwaho, kereka za ngendo ziri ngombwa cyangwa se zimwe ziba zihutirwa. Impamvu nta yindi nuko essence yamaze kuzamuka, dore ko ngo bo muri bije bari bafite nuko akagunguru ka essence bari akageneye amadolari 35, ariko mu gihugu cya Senegal kakaba kageze ku madolari 135. Namwe murabyumva aho ibihe bigeze cyangwa se impinduka z'ibintu ziri kugenda zerekeza. Reka ntangirane n'inkuru rero yabaye kuri uyu munsi cyangwa se muri igitondo cy'uyu munsi wa none. Ni inkuru ndavuga ngo idashimishije, ni inkuru y'agahinda n'umubabaro. Umuntu aravuka akagira igihe cye cyo gupfa, hari uwicwa n'uburwayi, hari uwicwa n'impanuka, ariko hari n'abicwa n'abandi, hari abagwa ku rugamba, hari abagwa mu ntambara. Ariko abangaba ngo byagenze gute? Tariki enye z'ukwezi kwa kane 2026 urupfu rw'umugore wishwe n'umugabo we mu karere ka Burera, umurenge wa Kinyababa, akagari ka Rutovu, umudugudu wa Shaga. Haravugwa inkuru y'umugabo witwa Iradukunda Benjamin uzwi ku izina rya Gahanga, ufite imyaka 40 y'amavuko, wiciye umugore we witwa Uwamahoro Jeannette wavutse 1994. Turangana bakaba bari bafitanye abana babiri b'abakobwa, umukuru afite imyaka 7, umuto imyaka 4. Byagenze gute kugira ngo uyu nyagukora amahano, uyu mugabo wikoze mu nda yice umugore we nawe yahitaye atoroka? Dore ko amakuru dufite kuri Iris Rwanda TV, irisrwanda.com, nuko uyu mugabo n'umugore n'ubundi bari basanzwe babana mu buryo bw'amakimbirane. Icyateye ubwo bwicanyi ni amakimbirane mu rugo rwabo ashingiye ku mutungo, dore ko yamwishe amusanze mu murima arimo ahinga. Wakwibaza, umugore yavyukiye mu murima, umugabo yavyukiye mu bindi bintu wenda tutazi. Ubushize nibwo twababwiraga inkuru zigiye zitandukanye, harimo ukuntu umugore yishe umugabo n'akimanika, umugore yishe umugore n'akimanika, ariko uyu nguyu ntiyimanitse, ahubwo yahise atoroka, bivuze ngo umubiri wari ukumurya. Ahangaha tunayihuze n'indi nkuru y'i Burera, aho umugabo yateye yishe umugore wamutemaguye hano mu murenge wa Gitovu. Gitovu ni umurenge wa Kinoni, hari agafumba, ni bari gafumba. Amaze kumutemagura nawe ahita atoroka, aza gufatirwa ku mupaka. Mu gihe turimo gushakisha suspect, twahamagaye LIB kugira ngo baze gukora iperereza no gutanga uburenganzira ku murambo ukajwana muri option kuri hospital ya Butaro. Hagize andi makuru twabamenyesha. Tamenyeshe yuko ubwicanyi nk'ubu bumaze gufata indi ntera. Ibi byabaye ku saa ya saa moya n'igice mu murenge wa Kinyababa, akagari ka Rutovu, mu mudugudu wa Shaga, muri Burera district. Nkuko nababwiye, umugabo witwa Iradukunda Benjamin uzwi ku mazina ya Gahanga, imyaka 40, yishe umugore w'imyaka 32. Bikekwa ko icyaba cyamuteye ubwicanyi ari ayo makimbirane ku mutungo.
isinimbiwe nta kundi reka tuvuye ngo wapfuye ruko ridashira. Uyu mugabo nawe ugishakishwa ntituramenya amakuru ava mu nzego zibishinzwe yuko yaba yafashwe. Andi makuru turi bumenye inkuru turaza kuyikora, ariko nkuko muri kubona kuri iyo foto aho wamubona hose mu gihe yaba atarafatwa, udufashe kumenyekanisha iyi nkuru kugira ngo uyu mugabo abashe kuba yafatwa, dore ko abantu baturiye hari abenshi abari ku mupaka ahita atangira gushaka inzira zapanya atoroka. Ariko hari Uganda dufite abantu benshi mudukurikira kuri Iris Rwanda TV, uramutse umubonye menyesha inzego zibishinzwe aho muri Uganda zahita zimudushikiriza ku buryo bwihuse. Abasigaye abana nuko nyine mugiye kuba imfubyi kandi mwari mufite ababyeyi bombi, no gukomeza kwihangana mwisi niko bimera. Isi si wacu, mwisi turi kwicumbi cyase mwisi turacumbitse. Mwijoro ryashize cyangwa se ku munsi w'ejo nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangaje yuko ibiciro by'ingendo byavuguruwe ndetse n'ibiciro bya essence byamaze kuba bizamuka, dore ko kuva kuri ubu Musanze Kigali ari urugendo rwamaze kujya ku 3800. Abenshi batangiye kwibaza ku biciro, bamwe bati ingendo cyakora guverinoma yanaburiye abanyarwanda ravuga ngo ingendo zitari ngombwa zibe mushobora kuzihagarika no kuzirinda. Ibiciro by'ibicanwa mu Rwanda bikomeje kuzamuka. Ibyo bihera kuri gaze, inkwi n'amakara. Izi mpinduka zijyanye n'umuvuduko w'ibiciro ku masoko w'ibintu bitandukanye bitewe n'ingaruka z'intambara yahanganishije Iran na Amerika hamwe na Israel. Mu bice bitandukanye by'igihugu umufuka w'amakara uri kugura hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 20, uvuye ku bihumbi 12, mu gihe mu bice bimwe na bimwe gaze yiyongereyeho hejuru y'ibihumbi 5 kuzamura. Ibiro bitandatu bya gaze biri kugura ibihumbi 13,500. Ibiro 12 biri kugura hagati y'ibihumbi 23 n'ibihumbi 27. Ibiro 15 biri kugura hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 34. My dear friend, ahantu haraza guca uwambaye cyangwa se biraza kugenda bigorana, dore ko ari ibintu bitoroshe na gatoya. Ntarajya ku nkuru ya Senegal ukuntu hagaritse ingendo ziva muri Senegal z'abaminista. Afrika y'Epfo inyoni yagonze indege, ni tumwe mu dukuru tudasanzwe. Sosiyete ya Uganda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Uganda Airline yatangaje ko imwe mu ndege zayo yagombaga gukora urugendo ruva muri Afrika y'Epfo yagonzwe n'inyoni bihagarika uru rugendo. Ni amakuru Uganda Airline yatangaje kuri wa gatanu tariki ya 3 Mata 2026. Indege yagonzwe n'inyoni ni iyavaga mu mujyi wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo yerekeza Entebbe hariya hafi na Victoria Lake. Iyi mpanuka yabaye nyuma y'iminota 45 indege ihagurutse ku kibuga yangije kimwe mu birahuri byayo. Nyuma yo kubona ibibaye, abapilote basubiye ku kibuga cy'indege cya Tambo International Airport bari bahagurutseho, indege ibasha kuhagera amahoro. Abagenzi n'abakozi bari muri iyi ndege nta numwe wagize ikibazo. Ibi ngibi twabishimira Imana. Tukiri mu dundi dukuru two hanze hirya no hino mu gihugu, ndagira ngo mbabwire yuko Sudani cyangwa se Senegal, igihugu cya Senegal, Minister w'intebe yamaze gukuraho ingendo. Senegal ingendo z'abaminister zahagaritswe kubera ibiciro by'ibikomoka kuri petroli. Guverinoma ya Senegal ihagaritse ingendo zitari ngombwa cyane zose za minisitiri n'abayobozi bakuru bajyaga mu mahanga nyuma yuko itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petroli ku rwego mpuzamahanga byatangiye kugira ingaruka ku ngengo y'imari y'icyo gihugu cyari cyarateganyije. Minister w'intebe Ousmane Sonko yagize ati nta minisitiri n'umwe muri guverinoma yanjye uzongera kujya mu mahanga uretse mu gihe agiye mu butumwa bw'ingenzi bujyanye n'akazi turimo gukora. Sonko yavuze ko ku biciro by'ibikomoka kuri petroli ku isoko mpuzamahanga byatumbagiye, aho ubu
akagunguru kamwe ka peteroli kari kugura hafi amadolari 115, mu gihe mu ngengo y'imari ya Senegal byari byateganyijwe ko kazaba kagura 62 y'amadolari. Yongeye ko nawe ubwe yamaze guhagarika ingendo yari yateganyije kujyamo zirimo mu bihugu bya Nigeria, Espagne no mu Bufaransa. Ati nanjye ubwanye namaze guhagarika ingendo nari nateganyijwe kugira ngo dufashe igihugu kugabanya amafaranga akoreshwa mu bihe nk'ibi. Yongeye ko igihugu cye kiri kwitegura ibihe bikomeye mu bijyanye n'ubukungu ku buryo ingendo z'abayobozi zijya mu mahanga hazajya hakorwa mbarwa. Mwakoze kubana natwe, mbifurize umugoroba mwiza utegura Pasika. Nyagasana bane namwe, ndabakunda cyane abari gukurikirana Rwanda Premier League nyuma yo gutsindwa kwa Gasogi. Ubu ngubu hakurikiyeho imikino igiye itandukanye, mu mwanya turabagezaho update uko shampiyona y'u Rwanda yagenze kuri uyu munsi.